Sampurasun Lujeng Enjing. Pagi ini saya berada di sawah, lagi melihat aktivitas ibu-ibu sedang memanen padi. Suasana pikabetaheun, walaupun sedikit gerimis, matak tiris, tapi tidak mengurangi keindahan Kampung Pandan. Walaupun cuacanya gerimis, sahabat, mereka tetap bekerja keras. Salut pola perjuangan warga Kampung Pandan. Nah, ini sahabat, proses ngagebug. Nah, yang ningali ngagebug cenah iring tuh. Morot cemang kurang dihalangan di hareup nanya ente. Unik sahabat, jadi suasana masih tempel dulu. Nah, itu sahabat, proses memanen padi di Kampung Pandan. Ternyata bukan satu aja, sahabat, yang lain di sana juga ada. Pokoknya suasana pikabetaheun aslina, hatur nuhun.